Okatakyie Agyimifuo Asampehene e kwase bia obedi bia no tufuo te no hwe Okatakyie Afrifa yewura otufuo body pa because in kwase yesem ne sebe mental asem any sebe tribal policies na crach na ye no otufuo wabo pa can we dele ni nyansa seun asante wajimi no NPP ni asante mai enya dem bedi ye bia mu da e wo Ghana ha Mubasumo ntafo mubasumo NDC Akufo Addo ne Asantefo ne Agyimifuo NPP fo na mu free mu wajibi muwa NPP muwa NPP mu ngai NPP mu mrekire mponchi de awidifo a ye do mo tikro yi mu muwa Sesi amno gasia the man of the moment Okatakyie Afrifa mensa bonsu abusua ne to eyatwi no ho aka adwa mu NDC man bia se o ni 60 years mu we ni fie na o ni 60s mu wabe fire Afrifa hard one wabe fire Afrifa abebusia enya Afrifa nko on he wabe di Asantehene atem edidi NPP fo nyina atem edidi Asantefo nyina atem so ya Asantehene a there's a stray bullet to you from this man the mouth in this video mo have say mo amanwe e ka fa Afrifa ho atemidi odidi otumfo Asantefo any NPP fo nyina aha Penyah block media mess what say any dey over like video no that room one subscribers no click bell notification on latest update na be chere wa adwo dey amame e wo comment section mess obaso no see video one first any be ashe onum said the man of the moment Okatakyie Afrifa mensa bonsu now no the damage na so peme on so ma Kevin Taylor tough time what I say ma Kevin Taylor tough time na say tough time do Kevin Taylor no NDC for no die hard for NDC e bibu afu eyo mu ya underground o mu adwom kokọ apayasi emomu hu de omunyom siwo mu yom ya se Afrifa treat Kevin Taylor like a trash on the internet on man the back and forth o defeat here and there eyo mahi entawabe 2 days ago and a video be pop up on the internet as na Okatakyie Afrifa mensa on ni team ni bi omu dikenke yes omu akoto Penyah dokono etel dokono what I say Penyah dokono ene we chimeko ene meko no sadi wo mu bi enchina mu bi bibia meko ye kama ene omu titi omu miamiaso tietiaso titigu omu yemu video pop up on the internet no I was ya my way ego hu ya omu ya kutukum on tiase se Afrifa so ya Asantehene na Asantefo aduane so eyefufuo na minim be nkote Asantefo aduane nkwa efufuo minim Asantehene mu yedua bode yedua bayide yedo banchi yedo aburo yedo mo yedo bibia bi enzo mu se Asantefo aduane nkwa efufuo enti yedi fufuo anope awi anwumre fufuo anope mai si won tiase se adan na Afrifa ya Asantehene na wonku anka woni fufuo na wo di dokono eni beko se eye ne de enu ahunti no masa my way wadidi Afrifa atem abetie si Asantehene so wadidi Asantehene atem edidi Asantefo nyina atem na NPP for the in fact wa mfa bi before anya hwe wa twa bro bi before pa yi Okatakyie Agyimifuo ene on se sebe enkrafo aduane yede enti watumi atwimako ene nchinam edidi adane waso nchem se sebe dade bona Asampehene a wonim bebia ekwa efa so ye dokono adan na wo ya Asantehene no tumi ni fufuo adan na wo ya Asantehene no tumi ni menka besie because what we say enkrafo aduane ye friend dokono no the cake gan dokono no eye wo de ene NPP for sorry afenyoma kele start here no di wache NPP for sorry no me di wa mountain ni etwa video bi si am ade am botumi aya amagana fo hu se ene bibia mu bebia no bo show tell eye can say TikTok mudi dia na mu show because wajimi mu entuasefo onipa da se ni bia ni wasem impreviasa mudi dia se o twa the photo edit TikTok money sa grofo no mu ani no mu didi bom ni na no money am ye pe because eye nsamafo adwumadie na mudi ni Okatakyie why o ho se sebe Agyimifuo a oti o man mu a ompe Ghana so ndwe no ene mi be kira wo se wo wajimi na wo no bia Okatakyie se wo free se asante ya asante mawa ani na wo kota asante enye sa wo kwase a TV na ehye
ntokro ma asem impreduasa wansan for the down so we say asante de bia wo de asante e twagena fo mpoa kedachi I dare to tell you say upo to niama fa usa wo kwase a small station e fa kwa asante mam de kwa sa wo ni ne hu say wo ti asante ade na mo sori a enka na mo de ayem kro na de bia no mo tie na mo jimi mo nim say Ghana ne na e dia kedachi ma me ka sam kiro ma hu Okatakyie Afrifa tiefo mu ntiem ye NDC fo ntiem ye Ghana fo ntiem ye ma hu Okatakyie Afrifa e pese oyesa no tu futuro mu Ghana fo di so because Yewura Mahama asem o kan de say still an catch no say onim say Yewura Mahama aka tu fo so asem Okatakyie so wo si Yewura otufo e ka Yewura Mahama asem a me so me da wo say Yewura Mahama onim nya asem ono so o kan otufo asem e kan ko na achiro because what you say e kwa se bia obedi bia no tu what no show me ma catch again for say me Asantehene Okatakyie Afrifa Yewura otufo body pa because e cause ya sem ne sebe e mentu asem any sebe tribal policies na catch na ye no otufo obo pa because is here no unya what you so be kan pipi asem unya what you so be kan sebe kan asem o kan asante eni otufo de bia na pese o hye Yewura Mahama roba dache ye mu bi no ye Asantehene but de be mo hu sesebe o tani na odi yesus as a president no ye mu bi yakoma da no so eti wo kwase Penyah wonu mu kankan kromfo tetu botom ni adwamambofo odi maaji o musika firi o musam aya bodua ama Okatakyie Afrifa o huura no tino o so de Agyimifuo na kakada odi di atam na kiro se Kevin Taylor unya nen pabwa ko wa bepawo Kevin Taylor ni ese una we de o flash because uye Agyimifuo Kevin Taylor ni nyansa seun o greseun o kasa nyansa wom me Kevin Taylor o kasa to be say o make it point Agyimifuo kasa nyansa bi ani because Asantehene na yi wa ma say brabedi otufu brabedi di Yewura Mahama tem Kevin Okatakyie Afrifa Asantehene na yi wa ma say bra NPPs na be say this is me ka NPPs bi o me ka Asantehene asem because almost kasa almost the Asante and otufo and edi kai it decided 10 years yesterday Asantehene na said ye nimnia NDC Yewura Mahama ayeno ye be ka Yewura Mahama sem e wi ase obi no obi kwa me nimnia Yewura Mahama akoma peki tana sabi producer o de som Ghana mai Okatakyie e ya hoye ha na yem e ye beye ni humfi ene kro no ene bonsam na abopa ma me kasa me chiro ene me kasa ma Ghana fo tie o sorry a Yewura Mahama samo kan no se Yewura otufo anyama no enya asa akonya no etumi kacha se onkonkoji eye tumi no na unim se Yewura otufo atumi adai abwa ama Yewura Mahama atumi abedi vice abedi presenter se muna Asantehene na se bi mu bi mu jimi no saka mu Yewura Mahama saka mo so na bobo na mu di isi apaka because Yewura otufo nyansa no ebi no de ma Yewura Mahama and it is all sha Akufo Addo ni NPP ebetrans no asemu enfri Yewura Mahama no and enfri otufo so babema no so no Yewura Mahama so de ehwe school it was say sisi na Asantehene magimi on se mo gibi because otufo na de bia mo free say Ghana fo ye penasa na ye kasa mo free say ye otufo atano enye ne kro Yewura otufo adwe kwa be fa so a Ghana betumpo ba Asantehene fo na se be mo gibi no aya na mo se Yewura otufo o ye tribalism eye mo ana mo free say otufo abomo pa because ye kasa ntiase manam da kwashi otufo e kama chire mo se ye tra ma yi mu amamu otufo mu kufo ni su NPP na sabe Akufo Addo edi anim na sabe krono ne sabe awurehura ani ahanta share ne ma no wo kwase apedikete fo wo tumi anka Akufo Addo asem ene kese eya wo ne sabe otaye wo mu no egwa Asantehene mu no eno na ama ene Yewura otufo ne Yewura Mahama girawa na ye moya o se si ano kwase asem o kan ni mire bia ka se Yewura Mahama mpasa de fo asem Yewura Mahama NPP fo asem no ene won se otu adadi otu atwi because enkusasema na o kan na ofise mo kan se magu Yewura Mahama ho ama otufo ade etan bi aka Yewura Mahama no amam ene sa kwase afoi afede ma hu se sa
doma hinto kwa oni mukuna no mu deserve because mo Jimmy wakofa sampa hene wakofa doma hene abebe kali otufo ana wo to ayampia because ya bo pa me madi kaka o etifo mutebie me se yewura mahama se wo ye wadwen se woni asandefo behwe abumu a papa wa hwe a adabe fra kodwa resno so pombe so pawo ebe omobo ebe ya wo ma se wo yewura mahama obefra kodwa so a waban no ana party no wo abem se de be ya hoboto because some profo here for asandefo no Okatakyie Afrifa abo mo pa no master di watam no yebubi no ye ntwema no wa se Okatakyie Afrifa ya kronfo pa tachu amu to bi se sebe jantre ni bema aye di no to and no ti weni to na ye se kro Okatakyie Afrifa otu pro because ye fauto na wona wote wono o sori a na person di yewura mahama nim twitwi fom dia ye ka kire wo se enna yewura mahama no tufo e ba ko no asantefo mu tie mi ye se jibie na mu bi mo jibi no asante mo jibi no asantefo ni bi sebi Okatakyie Afrifa group no mo jibi asante me mu no we kwase pe no oso yo hene o hena se bodi wa bonten o hena se bi previous odidi wa bonten but the kakata was a wokrache unkwasi asem no mentu asem no utumi fama yewura mahama so because NDC for ni yewura mahama de Ghana for and ye tono and ye trouble mahama what I say na mudi yewuro tufo mudi de mudi twifo mo sa ma Ghana for na obi akasa no kasa ti tufo because of wo sa kwasi ampe de Okatakyie Afrifa nyaatwo makache otufo say so tufo atumi a stopo na we wadin say debia no di yewura mahama ni otufo begina wo e wo senia so a na se wo se wo otufo me ma wo se Okatakyie onfo otufo na hwe because seven petrus apart from Okatakyie debia no odi yewura otufo ni twitwifo no obi anya bi da asantefo bi titi abrochire ejimi Okatakyie kwase yampedi kasa amusosoro so mu ni mu se oni na egu otufo ni mu ase mu ni mu se Okatakyie Afrifa ana me ehu otufo subai ene me ka kire mu tama na yewuro tufo medi ohene no na asante man ne nkraman ana Ghana man ne mujo me kaba kira mo ena me ka kira mo me se otufo kwakudua o medi ohene me aye na Asantehene no ana the king of Ashanti no na ohene na sabe Ghana ni asante man asumdwe otufo medi ohene pe ana kwasiafo yi ayefo Okatakyie Afrifa almost start here at the okay and the sebi at the bua sebi and the patasani was at the member of the tag NDC NPP a true baby almost time yewura mahama nia catch the force yewura mahama chuma kunikobra on si asantimemu enchi otufo what I say na and then me busamo yewura otufo free kumase mo no okochira gama chana yewura otufo free asantimemu ba no okochira gama chana ufi se gama chadi wajimi ufi se wajimi me se me Asantehene be otufo atrase amankwasiafo di nanim twitwifo mo de yemu bi no yesu yase ya no pa ye ni di otufo ata ye nkasa di otufo danana but yesere se sa unprofo ya wabo mo pa Okatakyie Afrifa otufo bo de pa amo so we o kan kwasase because me hu se sa ka chinyesa bi ni trim because o mampani otufo omo ya danfo se de wuken na se yewura ton drama ni mahama enkomo oni otufo di wokoko emu no na se ne no wo hu se yes yewura otikoko so na aboa no a na se o bona baso a eno no so akoye enkwase tribalism enkwase tribal talk ana wo esa se unia de papa bia wo ye o mayi mu na sebe NPP for abo pa no be kam nyakopon na se masa mbibia nu a mo ye bebam eduabo na mo bo mo no ana ha bam NPP ni asanteman enya de mbedi ye biem da e wo Ghana ha mo ba sumo ntafo mo ba sumo NDC na ye ka kire mo ni e koso no enya de asabi NPP ni Ghana for the to me be de e beba mo da because mo ye de to me hye mo sankro na wa mo tietia other traps no eso because mo amuti osisi so take it to Afrifa mo ka ayi before enya dia sabi otufo pe o masem enkrafo otufo mpe enkrafo asem otufo empe enfatefo asem otufo empe no transfer asem ni na kabufa no otufo ye de eye
anything Okatakyie Afrifa o ka asem say yewura mahama so obuade a mutio kwasi apani watu bi bia no ka asem much the sitting president because Akufo Addo ne Asantehene ne Agyimifuo no sebe NPP fo na mu free mu no sebe wajibi yati omayi mu Asantehene afa NPP atale omobo eso NPP ne enyo omu ne hu maache ye ka ekwomu ya NPP baby free a yenkranfo ene northwest ene Agyimifuo de tie ba mi nim de anti Asantehene atam NPP atale omani ase etire de bia me kama sem se muti kromu ya na asafo manfo ka kire Asantehene mu kasa do mu yetu no party ne kwa yet ne Asantehene kan mo to me manu anka bi bia kire na asafo manfo moa MPP mu ngai MPP mu mrekire emponchi de awidifo a ye do mo tikro yi mu MPP ayo mo se be boso de bi onko so apaye emwa MPP Agyimifuo enyasa ni bi ni MPP Akufo Addo president ko tran ba bi drain no no wo mama kan na ye noi ene mponchi ne krama ne sabe nkanko emwa MPP fo me se mo hwi akachi be gu party na gu awie ene wo se ba wo me anam ya Akufo Addo odi ba wo me ba so odi ne nka kaleja ponso ni ba wo me anka enti mu agasa mutu mu ni vishi mu ye vishless ene wo se majai MPP asam ana mu di otufo ne Asante ye kaka Asantefo asema na mu di otufo ba shedim o se mu ni mu nyansatire ye Asantefo ahomaso tantan na wo bu na ye mu bi no ye kana kura kire no mo se mo mpe ti da bia ne di matam ye kanya sase mo kire mu a mu fi sase bi ye di otufo atam mo ta se na ati fo mu te bi be se sa mi kro bu fu o ma Asantefo o adwenbodi o mu tirima se anka Ghana no ye fa show mo sa no otufo ntra Ghana fo so no ma ye the king of Ghana anya djuma because yet you mu ana ohene kase otufo ka kire se kwa me Nkrumah pasa the force dia so ene ye ka kire mo se otufo mpe Ghana fo asem otufo empa igbe fo asem otufo mpe kwa fo asem otufo pa Agyimifuo asem otufo mpa infantfo asem because ensem e fro otufo mu to form no emu yedu ene na amasabe enkwasiafo bi a omoye Asantefo enkrache ni omu chimie mu no otufo asem ntine ene omo kasa omo fi so omo tesro mota se na me ka che NDC fo se the way moja communicators na san kwasiafo egu app no so NDC hu no sabi ja fi Penyah mu na ye mu bi no ya de ya sacrifice amaje ru ama na NDC we don't fear anything because ye no baby e free no balance wona se be pray ye aduma ho no ye nyanya de so obi a because ye mu bi no ho enim ye eko mota se na me say Okatakyie Afrifa si esuma me se me mechi wawo answer mechi wo no mabu papa asana de wako eye na security be kama chino o padami mabu asana wo maso sa de wako na security si roko because wo na oti wo no wo yo mambofo wo ya Asantehene wachimi wo ya Asantehene asem wo ye magot kwasia wo de wi odi dokoro abuofo di disase wo di da dokoro na wudi o so no be na di nkrafo adam Agyimifuo ade na moya Asante me si Asante no me si me free mo fa me card ma me otumfo me sro na fa me card ma me na me free Asante because me no nya moye ne tai nya Asantefo bi ye uti Asantefo ne abibifo asema akoya sese o man se o man ye o modia nto mu kasa mu bi kasa ahon maso kankan sabi Akufo Addo ko achi ni ko won se Asantefo ni pa bonefo because me hu die ntia otufo eni yeru mahama ayadafo na mo soria se mudi mahama tamudi na mudi otufo so tabi so mu otufo identity ma yeru mahama na ne kwere dabi ene na hye se yeru mahama na otufo ko da kana no ene ye mo ya ene na mo ntia se ntisia no mo di MPP ni bato nche e di yeru mahama tam mudi na tam 200 yeso be di matam 200 million Samudi Rama matam 20 times, you should be matam 40 times because me class Emma cockroachy guy way Busumuba, Bayifoba, Uma me beg you the wono, and then the episode of the so man Ghana the Okatakyie and your Juma because what you want. Yancy for the Yancy, they be new trip. Why I say I was not today. The piano semi producer now to Okatakyie. Yancy for the Yansa, Unibi, he said what I said, Unia generous because Oya Koshe, wo. Juma esi ema wudi so betra yefie no waje nsa ne bosom ne sebe
wo de year pay because said man the fatal Okatakyie e say wo try in fie na wo yi nsem kwa ye de nsa ne krama ne ba na wo twa obuti because and the fatal because adwi bia papa bia ne wo uti na Ghana fo no obu mu bia because you are useless person. You are useless person. Okatakyie me say wo say ma wo kadi na no Ghana fo wo say wajibi baby abefa bia say Okatakyie wo wajimi. You don't have any aim. What do you get on? What's your it may catch us and the force say someone recratch you move no you didn't bet him house swam and after us and the because we met you on 7 predencer and can you womb you and can you woman at the me and I can for you that see me I'm a who answer Sabi I am in the same trust and mem because me trust and the woman come aside I come a Jimmy because me to go say Asantehene be no Sabi in Kwasifo be to say Okatakyie omu free Kwasi tu no na Sabi kakaye omu kasa omu kan no Okatakyie kakaye wa ma wo kasa no onu na abon kama biba Kwasi apani kama biba Okatakyie wo ya kama biba wo ya bola so ade bi ya fa wo nya hwe wa sa bodafo na bola so edidi no. What's up, chair? It's a wood year. So we are just a war, Bama, that they be aware what you so Ubadi Ramahama Tama. Maybe 6 could be a TK, I'm a full assassin. Madame, what I know, we are Bama family also because the Kakana Yaya, Kukusi and Jai. Or 2 for us have been produced at Debiana, Passa Ghana for Sopano on their pay because at your mind, I know 2 for Megase, Asantehene the Kwame Kumano Monka, and never should be there 2 for say or 2 for Anna, but Roma. Sa wo se Kwame Nkrumah na Asantehene ka na na onso ni Ghana fo nka oni Ghana fo adi ni ye eye wo nkwa na no se tu opa ne ho because na Kwasi afo di eche na omudidi pedifo atem ye ka bi chasa ni fo di abuse di otu fo atem mota se na ena moti wo ka Kwasi asem se chese ye wo otu fo oni na ena no so ma ye wura mahama ebe ye was be ye president anya hwe ni nyansa odi wono ana odi bua yewu amahama ena ma yewu amahama wo nyansa Ghana fo etumi tie na se esa to ba ma ni biom ena ahyemo no chese o mani atimu no onyansa ni bia ni wasabi o wasantimem asabi producer onyansa ni bia ni wo wasantimem o ye MPP ni obotumi adi president twice na aye NDC MPP mu nyansa ni bia ni mo obotumi adi o mampani twice aye NDC NDC be a record be NDC asset be NPP and Asantehene put me set record in crown for NPP fool that Ben and crown for Yakoyin crown for say the leader of the NPP they be Asante and now Momoso Mube Papa Messemo Brum Yasa go to my party person now blue MPP phone ya vitama party bed every person because Agyimifuo be secretary FIFA there you know mudi apo so emwa MPP mo chibi usu nyansa na munya asante no na mani atimi eye na dia entwi preko bi ba secretary FIFA aboa wonu mu se motowu aboa dacha mu ba you share video no ya se makube be si bitiri mo se Kwasi asunyini na Bible de kura se enye de wanyini bebre ene nim nyansa quotation foforo sa ba matiri mu se emu Kwasea ana wanye se wono Bible na kan Bible se emu Kwasea ana wanye se wono wakase tia mehi no otumfo anka make kan bia kire no Bible ne se emu Kwasea ana wanye se wono kire wadwe ma me e wo comments we nse mama wie no abege kan ere afa Asantehene NPP fo Kumase fo eno otumfo eno Okatakyie Afrifa mensa. What is your view on that? I Penyah Media.